anar malak yam an walle shanka diok ka paiba dek ron kina dangro wid jandangro wid bakel bana update link ka kwi lok andan lokare wis ka juba lugandanan ta kam kume daktek machar kan kume self kema yadit ka kwiri ka medana chitok rai wi ka nasir gwade shinwerwai army shika gwach KDN South Sudan People Defense Force la SSPDF ban report me ban jeling bikon we update ka bikon ngajen odi an wala gejen changa dioka pai wadaga me chalu go mo cha nyo ko muto ko je kan kon we ka luga dana ba lugun walle chana men lo jog be chana me dana choda la ne kenyam chana jeling gwase dane cha dakrama char cha jogo no jin chitai ngwagdu chi jabelat no te ngai konde chalat no gwade dane te ke Gabriel Doblam tin ka kwiringa te konde chodian lat na kenyam chana men chalat gwase me chana jo calling ame chalat ka kwi dakring machar no ban jeling kel kajen kwi nek tai ka medan den bana kulu we ka men dien ashit ka kwi Gabriel Doblam gwade dane chawaitin ka luge niam dane shaluk luge money shaluk ne ka shanka jandangro wid baro kie de kon ngaje no me chor la ne ke niam lengu ke ngu mi chituok gwade loke dakre ma chatin no ke je report me shalat ke shanga jandangro wid baro ron kina dangro jandangro wid bakel ka lugan kor wid kelian la first vice president akma chatin me chi ko chobre lok jen cha jogono jen chede jal ke necktie ngode ramadan joge wuden shal ke ajo connecting kontin la prosecutor team ne rekonin gorge jeno de ke dakma char no de ke yen ke jen gwase dan chi dakma char gwade kur mo kuraj mo ko jala latin chi dakma char charwach jala do wude shal ke ajo ran prosecutor team again pen ne ko de ke let la defend lawyer dakma char pen ko de dakma char de ne ke de ke let pen dakma char ba ko de je ke lawyer ke ki defend lawyer ke ko de ke let kel chi dakma char la do ko kuje mo ko je tarame mo mi chala ko dong de en right ke je no chagoro en baro ra defend karwade na mo mi chora lat ka gwase dan ke de kon dial te ke ngeje enu ngumi chituo and then ka kore chure chalke ajo chwe dakama char chwe jogo no jin chejiden jele ke necktie kaman chalade jen ete against court ko chagoro te karamimo kanetin content cha yen ki accused no de jal ke necktie ke jen ete ko kien chicken jel ke necktie ana monen wena moni chala do ba dakama char ba necktie de ba del kamrar amene me chaja gagbo defend lawyer chunetin content la judges kiner kon look and mo chukala do no bedagma char be necktie de na beje watch e ken dagma char tele long medin gane diala ko kena kon cha yin ge jakel ken dagma char ken je look no ne ke jen chenge dan mi char roje mo cha jalat ko ti dial te chalar ne me gi kone china focus long kan necktie ko tai ngwa de je wo ke gwe je no kai story ning long ning ano bi ke necktie cha look but ko mi cha la jaje no jiram ma chi bulat special uru cha je jaje mi sala la deng mi cha odo che top ko jaj la ja lot ke tele chu dag ma cha ran gwa dum cha odo ko jen be necktie de be je remove and then ka kore ramon wandien no chu na chu we ke wo bajeti la lieutenant general Gabriel Doblam che kon dia la ngaje no jen jala rammi mo mi cha tich ano ka jen charoj ka kor gwa te dan te ga de chalat to kwala goro ber yere mainge je te chalat Gabriel Doblam ka taye dan e kap kuni je jen te ke some point te chalat ka taye dan e cha gwen je no jen te ke tet
ka do be da ne ci korche to ga jan ate ga miche ko lat gwas me very important me bane di al bakar main ke je ka ta da ci korche to ga je yana jogo no ne ko ra da ne ci to ga we ka nasir telele teten mite rame mo me de bel de pelle jenure chal ke general paul nang ko jara me da ne logo baraje da ne shalat and 18 continent which ka nasir ba jodin belling especially 18 continent norway army kana local community ke dimane da ne cikene to ko gor kano de ni assess pdf you know de ka watch rai we ka nasir ke de unified force ke necessary unified force de ka nong rai watch and then you are mo try you turn down would shall come shift la would shall ke gerald folnang majuk jara me da ne loka would jankana mona before ngoda kana ne we ko take unified force no banong ke 2024 ronkin dangaro jan dangaro idon wan shimwane nuwere shiga gwaj ke dini assess pdf me shiga gwaj ke chikore to ke 2024 edan ruwana money and then chudeni aspela yo koraj me chalat gabriel doblam chulado no wana money chunete kangu chunete ko ba de ni aleka chwadeni cho kudang baro jindang die wa chwaga jak ku biken norway army kene ni assess pdf biken courage. That was a good work michalat and 18 continent SPLIO manyot kene ku myself became yadi den wonene 18 continent norway army teram ku control si ku SPLIO ku control dundo shi ku SPLIO cho lada mo cho jalat shi de ni SSPDF shi ka dak kene te kola norway army kan shi wure tenan gwad de ni cho ku dang baro di jandang di amene me situation charger aleka mene me na agree no ba unified force ba jinong rei wach when man shu mutuo no shu de ni cho ko 750 tilla de ni SPLIO chu kana gorno bugu loika headquarterian ka jowe dane shalat ame binashop ke 2025 and then shu kor shu talk before kan kor kana ne talk ala ku myself ke me yadi che gorno ne be force dung SPLIO mete ka bu bridge ka western equatoria ke gwadin diala ko kien chogoro kane de to ba ko hot gwa dan tikitin me shi ke ku SPLIO chikan goro ba ko hot ka jen shwale dep when mon shunetin kon tilla general SPLIO tinten when mo gwada dan goro jen de ne ken de ka hot la de SPLIO de ka hot chukara jen no ne right kanetin kon til din ne ka tin din ne ka ke tin kona tin yam kane chu goro bukara ke senior government official tila ji kuma SPLIO kamanda na shalat and when mo shi mutuok je joje no ne kan kuma mala kuma self ke yadi kan kanaling and then when mo chu go koru kana chu tok ano ka chu kuma SPLIO ba chu kan loka lokden ko be korbo tok chu goro dian guj ana men mi cha nyo mu gor ka kamo mi cha gor che kor che otok den che te ke kwe men te chi losan gwa mo bo kwa kurungwan te je bat ku ke kume moraike a self care ma yadit mi chit kana mo mi shalat awana mo de pe jenanyam wa mi chin mo na kana kon condemn and 18 kon la si december ke tel mi chikan lat ke kwire kuma na chitok ko ngai kon mi te mi chitok and then la gore no bajeri aleka nga tugo mo ki nga leder already kona mone michal ceasefire violation mala monitor ne chiang organization e dana shodo aleka michal ke sidisam so na mo kan rode long kana aleka shugo nyogo wewe shukuri e butoka jen 2024 mo the same 2025 the same ta kore dana chitoka 2024 mi ko tugo kam nwerwa yami gajeron kina dangro jan dangro de diech wena mone chukume selpike me yadit shuke nyin 2 days nyete na kor ke 1 day men na kor keja men me kor ya to kiliaje to kam ngana nwari kanadi ni SSPDF gwada mone ngode shona da no anu ngani necessary unified force bana mo chaja gor men me kume kelano ba netin kon tin lanwer wai army ba deal wo gore ken wo ba meken ba ka kep then you can force me you can go to become a deploy you can
Wuri Chala Johnson you kana kwany la Ramadan la bid disarmament be carried out and then shuka kwang shora le kwanya la Ramadan la kwere ro de kelo let ken kel and then from there ajan liang wan and were kaja kana ta dan jikan ngai kaja len waru din kaja ko shi ginyen ke din SSPD for it ajan u korten and when money you take a sama sini bode cha gorno mishi de charge nan ka babur we mean that chicken kor chicken ngok man jag meter ka wash jene de inde ko ne cha kulo gora ku misal be ke mi yadit e wa de inde ko ne tega na ser wa ka replace kan shi kan de ni chal kan necessary unify force de ni tin kon den cha nan ka militia ne kan ala ke de ni ta ne tin chal ka gweleng militia ken de ni jan chal ka bishok tishit ka ne tin kon lan wer wa yame cha kula combine kan dial ko be kula ngwan ka jiyo kan o kan kanaser o kan force entere we ju kan lelde o kan goro ro be kan replace ka chi jan tade tele force me gor ke ba replace ku ko gor kan obidi dian badit be kan ere kon lan wer wayami be me ken be kan ga kap kada chwajen ko redit ko kir plan ke lo gor jan ob ko inquiry be just secure be all the territory be ko fight ka chala de wodi mite ga force mananga per agreement da na cha tan ka reply peace agreement me kan tan kan dak ma char chala de wodi any force ba move ne ba dil ngach a leader do den ki kwara do den kan kir mi yadi kan goro ba jangach chuna mo chu to nyen gwaje dit jaga jogo no me chalat tele ko ngaiten ko ne me chikan lan ken yam ke general pol nang chelelde chelok anyok gwaseme cha Gabriel Doblan lam cha nyok miti keje gwada na cha je chung gwalok me cha ti cha jogo no jin ti ka ngai kam dan le rode te ke ripon mi ben gaji shega jogo no by the way ene lada alo en ngoda ara memo amete pin de ni SSPDF gwada dan china we ka juba ko ne cha force ni ki kwar cha ka le cha combine le na kel cha kantan men cha galan so mite ke military command mi bere sen de je ka kenya na kon ngach ina jogo no la kona be biya ngai biya ko balane so tele ngu tele dara contact mi do ko to den ba ko ngach ko kore da na chi to kana sir me che to and then after that chwana ite kon GSPL ayo chwa contact no di yoro ka ngane yoro ka ne ko lan wer wayame kan dakra ma char kan je kwara ken case state shangna me gwaine kan ge jiwich you can go to big interfere you can evacuation you can facilitate ko ba ne te konte che kan den ba kan ngre wiki juba so me gwaje dana chu to gwire nyale ka shenge dana de ne to de ko ke je ajen gwaje dana chu to ka to kan to ne kam SSPDF kan de ni tin ko langwan wori ka tayi dan ji ko che to ge den chu to ngwadmo cha kana ga mane rekonde chela GSPLIO kel ke SSPDF ko GSPLIO chi part of that no kan mal banete gwaj ke din SSPDF so kujamo nyentai dan chi dur cho lat ke je and then liang nal ke je no she tere mu chi to ka cha din chop ke 257 ke din kudang ro je dang de baro cha kan na ke report dan chi ben ka ku men self ke mi yadit ko right kon ke tin kon lat ko din ka cha gor ka social media ke cha gor ka media ndial mass media nying South Sudan nying kuma amene nying wen mondo dien den chala do ne ti chilu tin ladini ka ku dangro jen dangro de tel me chalat ka ku ngwanen wore tel me chalat bo ka ku kum GSPLIO yo no kaniri shop kede ko lat ko no chi liya che to ko la le la ping ni ndi kana na ga shina right tin mo right na ku de ni ko dien che ko cha ka lo na ga mani commander general David Majuda ko chi korjo to ko no ka chiri ko to chala ro to kuma SPLIO te gete ka kuma SPLIO akaniten kon te kwa evacuation kwa del facilitate te ke tetenete da me gen second term no bikan SPLIO sorry bikan where why army Kennedy ni SSPD bikan come din Canada me to ga 2024 shu kana long a shu tene ka solution ko ba unify force ba je deploy jwa bulu ko Gerald Paul nang and then again nyo to 2025 me chikan gujino de kan la den chire ko moyo shu to afterward me chuben chalane jeno chi ku me SPLIO chi gete chi goren mat kel ken wer wai army chwa dagma char chwa yu gwan ka chen ndang re bakel ka pai diok chwa dagma char chwa kap before kan chen ndang re bakel kan ben chwa ne de kon la ji ko dagma char chwa kap kan dial awe ne ka Gabriel Doblam ko kon roi kwiden tema nen yen tour ne al gwadman so jen e dani chitwo and instead of the lini jen o major la de sis
violation ke disagreement between local community ken SSPDF che janda da focus staten focus ne one editi wati ke kwi ku SPLA yo janda da focus staten kenetin kon tila ne self ke me yadi so agenta ya dana cha lugu mo cha ku pingeja me che naroj cha lug cha yonyam allo ko ji kon ka barmani je lugan kwa luka chang ka lugon koru de rawdien son wala ka changa dio ka pa ba da ron kin dang ro jan dang re bakal bina continue ke Gabriel Doblam ba more information ba ga nyoko menon ka ye ka manan chora lat so ngai kon lat ko rodien anu titi siasa ki politic mled ne rode ka kumanga ka kuma self care ma yadi chen mandana ngai kon of course na ran gor jeno de mal der teten si dakma charche de tre di gen kana ji kwara de ga brar but neme a plan mugor kelong anetin continue kelke dakma anetin continue kel ga self care ma yadi gor kono dakma char de career de ka politic de je watch ban ngai kon diale dakma charche le de lonko bu South Sudan bala independent dakma charche le lonko bu South Sudan bala peaceful country dakma chargen gor mono gen democracy betere which darma chargen gor ne dial buka luar brama kwer noka beje kwan maname cha nok asel ke mi yadit walat ke jeno darma charme lede a threat ka kuma kir ajen manen yana tama changta te kam go amalat ke darma char baje threat and balok ano mijak wal tin diala gor jeno so Sudan de te kamal so na me jenda le roden tama dene yu jojen wodi cha go dial te kon te ne darma cha te gitin special de kontin la deni cha go ken dial cha ka dak la cantonment side sha panal cha dak den cha jongle cha dak jongle ta right now te ko dio je konling pan ka je me chi to ke pan ko re chi to ko wuro ngoda modi tel bu ben ka gwasen be ene to kontin te rete gen shoot ken ke te gwasmen raman ya me potkan ko biya te kengitin la potkan shul te runi jandang wan la run deb ko de ke ri pore chalat mampal do te runi jandang jogu de baro la run deb ko de gadwe lam poite ga runi jan bakale de baro la run deb ko de lieutenant general Gabriel Doblam te runi jandang di yude diok Camilo gan Michael te runi jan ngwane de baro mading ya grik te jan ngwane de diech domani gad gogrik te runi jandang re baro karun deb ko de tato manyo do won yam beken run ken bu ga mere ko na rodin so reality ken kon chodin lat of course ne de ti tel dur mi chana je ka ko ngoda kan ken proof guilty ken de kon la judge ke jilo ken ben conclusion ke ken ben kal lu ga jogano ne ti cha je dur goro ne evidene ko de gal chot reti jen yen ko lingano ku ken they denied all the allegation all the evidence kon cha provided ken and ka ti cha tamper with ke cha yar and it kon lan ne self ke mi yadi so tell me the diaten and then one last thing I kon dial no ko inquire we de kon ngaje no di tele ko inquire mi de lat karam dana peace partner ti rete je na mo che de me lat tele je wi mon ba rameda ne tay mala dak ma cha so ku mo gori mo mal beten e dak ma cha be mal bi no banyo je ka ler do den ke ku lok en ba lugun wala ke changa de pa badak won kin dang ro jan dang ro bakel en be ta mal ba